Agricultor sorghum husu governo apoio equipamentos balum, onde facilita sirene serviço e atos de acliutan. Coordenador MBX husi Raiwa, Lamberto Famuni hato assunto ne, e a cerimônia lançamento livro Fini Kairala, e a sede MBX fatu banco ta sitolu, sábado loro nem fulan julho tinan rihon rua ronolo resintolu. Durante ne, agricultor sira banhira produz sorghum, o babain bolu batar Kairala, hasoro dificuldade barak liu kono ba equipamento. Hahuhu si tinan rion rua ronulu resin rua, tu tinan rion rua ronulu resin hat, sira produz sorghum, mai bela hetang apoio rumah husi governo tohin loron. Bea awala ho tosnain ihareo ami asor dificuldade nebeke susur tebis. Nebe husi ahu husi 2022 to uhin loro. Dificuldade saída makami hasoro iha base liliu equipamentos nebe meka menos tebes. Equipamentos. Depois ho idene hau na fatin iha inisiativa turhamutu na fatin ho tos na insira iha base to bahmutu ko sira po noi na fatin serviço tir itenek bit nebe ami iha base nebe durante tinanaruk nelaran ami nunca hetan apoio husi parte selo husi emanebe ami lau pirdet sa ida mak ami iha mai be uin loron ami atinji maski ki kabot ami hatudu ona iha karon sire nebe mak ami lore iha mare hodinune iha nemos iha rewa ami se lori balundet tamba ini ise nebe mak ami iha nebe mak ami lori balundet balun se iha naba nebe iha karik iha governo o itania parte relevante sir iha hanun rumah bele hakat bahu di bele hare wensa tos na insira nya dificuldade ya tos bele hetang sirenya muristia ya bazi hawakarak adomi surgum idane hudi ha bele ya timur leste tinan dolu ona ami hetang mebe sidau iha apoio rumah husi emasel nune husobo bela tau mata na fating laos mai hau mai be tos na sira awareness and implemented it mai be tos na sira politik buat ida basira hodi mos sira mos sinti kontinti lalika sira uhin loron itaba to sira uma konta fali buat ida nebeke ladun susiente basir ida ne husi husi município rewa Nye husi bo governo atu continua tau mata batos na insira, nebe produz sorghum, durante ne liu mak equipamento sira. Enquanto produção sorghum husi movimento Brigada Sanana, Unidade Ação Progresso husi Raiwa, hamotuk tokong ida resin. Reportagem Fifanya de Carvalho, Televisão Timor Post.